Kokti Shalni Shimi Hasteo Phai Sokphaijak Hakotorni State Parliamentary Affairs te Culture Bedagni Mantri Arjun Meghwal Tang Shaldi Poro Hasteni Mantri Okra Biplab Kumar Debai Malaikya Central Minister Arjun Meghwal Hasteo Cultural Hub Snamuiti Shanani Bagai Khorang ni Bishingo Unglaikya Koklam Kokti Shalni Shimi Hasteo Phai Sokphaijak Hakotorni State Parliamentary Affairs te Culture Bedagni Mantri Arjun Meghwal Tang salti poro secretary to thangai Hastin Mantri Okra Biplab Kumar Debai Malaikya Central Minister Arjun Meghwal Risate Khumposo Yaphari Central Minister Arjun Meghwal no lamjak sohina harka Hastin Mantri Okra Biplab Kumar Deb Oboni yagulo khorong ni bisingo dal bidal beram no tuyei salaijaka koklam Hasteo Cultural Hub Snamuiti sanani bagaibo khorong ni bisingo unglaikya koklam Oboni yagulo Central Minister Arjun Meghwal no sak baithang srijak kaise bisab yafarka Hastin Mantri Okra Biplab Kumar Deb baithako koktuma thumnai rongni sumungni phiromungo Hakotorni State Parliamentary Affairs te Culture Bedagni Mantri Arjun Meghwal saka Hasteo Cultural Hub Snamuiti sanani bagaibo khorong ni bisingo salaijaka koklam hanai अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कल्चरल हब के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है और हम सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर इसमें आगे बढ़ेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है हमारे मंत्रालय में फाइनेंस कमीशन में नीति आयोग में जहाँ भी ये पेंडिंग है वहाँ परस्यू करके इस प्रोजेक्ट को मंजूर कराएंगे कल्चरल हब को और त्रिपुरा इसके लिए बहुत सूटेबल प्लेस भी है थैंक यू Oboni logi logi Hasteo Cultural Hub Snamuiti sanani bagai kaisa kahamkok thai hini bosaka Hakotorni State Parliamentary Affairs te Culture Bedagni Mantri Arjun Meghwal Rajakhora agulini simi problem ni kokthum Chini Khorang